Lona isipho samahlaya wasipho uNkulunkulu ukuthi awayimona ukuthi wonakele shape yakhe isangene lokugana kwangafanele agane lo muntu waganwa ngoba intombazane isizohleka afike yayisala sihlala ke lona uNkulunkulu wami yazi ukuthi umshana wami lento lena umshana wami nginamahloni uNkulunkulu wezulu umhlaba ukuthi kwenzakalani. Umfoka Biyela ungayeki lento ngane yakwethu uchuma kamnandi uyachazana uchuma kamnandi nesiphiwo uclean nje awuyanga unyoko owayethi mayotheza ekubelethile bese ekushiya kude mayese ekhulula ulibele lamathenaja anya nonina anesidina wena nje uyathandeka into yakhe clean uchuma kamnandi oqhamuka abantu begxeke amasimba ngoba bona bengena attention into yakhe yachazana nje awubona nje oqhaphaza lo yababa omqubisa inqola lapha kuyabona ukuthi lapha uyidlalela kamnandi kodwa abantu abangasile bazothi awuhloniphi ngoba they want something to say befuna ukubona abantu abangahlonipha bayejele. Yengabele zigebengu esegcwele umhlaba wonke sibulala izingane sibulala amantombazane ngabe ziyogcina yengabele zigebengu eseyithumba abantwana sibulala izingane sibulala amantombazane ngabe ziyogcina yengabele zigebengu esegcwele umhlaba wonke sibulala izingane sibulala amantombazane ngabe ziyogcina